Enkayo siligilai ewoi bogi naimira tenelo riongoloro enkayo siligilai enkayo siligilai ewoi besi siyo soleng longana lainei la danda te mutandao te TikTok kaja nkarna Musa Salonik Kara kasilata sherehe nata launching ali bangaya dokoya ayua bankai amayan nalotu aruma ko ayua arany singolioti lenkisisa nalotu enkai amayan nalotu ajo ntoma inasa supuku tentiaraki ayua enkai amayan aisho enkata sidai nikietua aponu ayiolou esiai enkai nagira aikaribisha ntai tenkarna oloirorian Yesu oltung'ani pookin ladante ebaiki Tanzania Kenya jende karibuni oleng launching nata mwezi wa 5 tarehe 31 tewoi nejo Nchukini Loiborsoit mwezi wa 5 neeku karibuni oleng otu maibung'ata nkaik tena siai amu ore esiai enkai naa naibung'ai nkaik neeku karibuni oleng amu kelo ake nye aaku orkekun le Jumamosi tewoi nejo Nchukini neeku karibuni oleng iltung'anak pookin ladanta karibuni oleng maetu aendelea ina siai maetu maibung'ata nkaik peelo Enkai amayian iyiok amu katadua ajo enkata sidai naishoo iyiok Enkai ebayie apa nanu namayiolo apa ataranyisho tenkata apa tenkishui ai apa kira irmurran nalotu Enkai amayian nalotu atum ajing esiai Enkai arubare esiai Enkai namayian Enkai oleng nalotu autaki embae sidai nalotu aranyishoyu naa tentiaraki esiai Enkai elelek mitu aisoma kake ore pooki toki nemeeta enimidimayu tenkai kayeu aaku aata oltung'ani letipat oleng ayeu Enkai amayian nalotu aisho lelo sinkolioitin nalotu arany karany isinkolioitin oleng sidan isinkolioitin nabaya isinkolioitin 8 natanaata ake kulie lagira ake Enkai amayianie neeku karibuni oleng otu embung'ai enkaina tina peelo Enkai amayian iyiok amu kenkai namayianisho ore loibung' olikae enkaina naa ekiyekini siyie ake aibung' ake siyie neeku metaa karibuni oleng entoning ina pookin laaning'ito peekiponu aaku tenebo onanu maetu aas ina launching tinewueji peemayian ntae shumata. Bwana Yesu asifiwe singale Enkai. Ketii ilaranyak oogira aponu aing'ua Tanzania anashe Kenya toliki iltung'anak tena Jicho TV tiai ketii ilaranyak oogira aponu oolakua anashe lotaana. Kaata ilaranyak kumok oleng ooponu le Tanzania aata Paulo Siria neponu ake ile Kenya lotii Mopoti loosapuki lootoninio keponu iltung'anak lenkai oleng amu ore ena siai Enkai nekingira aibung' ena siai Enkai agira aen esiai naipotooki iyiok metaa kingira aas mekidukenya kingira aasaki Enkai orkasi lenye oipotoko iyiok neeku karibuni oleng keponu iltung'anak kumok oleng tentiaraki enalo sinanu hamutan ilewa launching enye metaa katoning'o ilewa esidai agira arubare neponu mpaka lotii loomusan Konyoyo karibuni oleng otu maisisa esiai Enkai aponu aisho esiai Enkai nguvu peekironyaki ilo mang'atin lenkop aapare ajo itunyoki iyiok enkop nemisho iyiok maape dukuya kake tenikinyikaki ena siai Enkai naa ekilepie iyiok amu ejo ninye ororei lenkai nejo ore oloing'atu tenyuata naa ekaatum neeku karibuni oleng maendelea pookin ena amu ataasaki Enkai esiai enaa enaipotoko iyiok neeku karibuni oleng keponu iltung'anak kumok oleng eponu iltung'anak kumok oleng metaa karibuni oltung'ani pookin ladanta karibuni oleng amen. Bwana Yesu asifiwe airoroki taa ntae iltung'anak ladalta tena mtandao enoolong kaipoti taa nanu tenkarna najo oloisulaa Isaya Kayian nagira aas esiai osinkolioitin lenkisisa kagira Enkai amayian ayiolo ajo kiyiololo te mtandao kidaltata oshiake amu mara naa nanu omoni tena kisiayiare kara olaranyani loosinkolioitin le gospel. Bwana Yesu asifiwe neeku ajo metamayiana ntae Enkai oleng noolo yiok otii enewueji tenoolong kingira aitangasa esiai Musa Salonik olee lekinoto ng'ejuk nemekintololiki oshi iyiok ilewa enikitum
Bwana Yesu asifiwe. Neeku maibung'a elele nkaik. Egira aipot ntai lonjing natii Kenya natarikini naatolimuo ilaapa otolimuo. Neeku enira olanyorrani tabo peekimayian Enkai. Neeku mikiata nkumok kitii enewoi sagira aba akeyie Jishua TV peekimayian Enkai. Ilo atum iyiok tinewoi. Neeku karibuni peekimayian Enkai. Ashe. Enkai.